Hadin ba UCM bat ki em jong ka district council ke le ban khanra training lesson hapo ki dukan juga than yudu menta ka sngipat ka arp saw trik uyayong arjar arpulai na kaleng juga seng HNIF East Kasir district ka le ban khanra sai ke restaurant ki badan hapo yudu hagan ka jingle juga seng lalap bagi dan hadu san hendu teli ke restaurant kalong try de ki jaj ban riu Tibetan bat ka ai ba ka seng lalap kalong ba kini ke restaurant ki don license dang ban play ka restaurant nei kila play pat ye ki bar nei ki jaga di kiat kat ba kimnon satya ka license nei ka bar license na kaleng juga seng kalabu ke jengkli yaki board jaga disuk ngosel balai bat bakim khanra yaki ni ke restaurant nang ta kum juru kalabu jengli ke exercise ba kumnu ke supek bat susngap ha bakini ke restaurant ya ke bakim simlayo jengbe ban bu yaki bar kalabu la kabu na kaleng juga sang kala param juru ke ne baka dawa bi ban khanra ru yaki ni ke restaurant kani kalong kat kum ke je krem ngi to khobor do ba talibos wer bolong u astan secretary jongka HNF discuss district karena yo melong kembali pasien tu lahir apa si tu lahir kemantai katu kami pan kembali yo buat ke pat mandri kajule yai bi an banbu kabar ni macam kot islah mandri abang ni litli mata ni bak kot islah kita tentang jongka jumbab tum mumu sao hai ka jumbab kita ya apa kini kila banbu open kini ya kini ke jimpuan ke dindi kiat hari open big ni kat bau kasingi pan unah berdiri apa yang kerja kani kembi tang meminta kalau selam pelat beli biar seketu kan bor kat pergi kanir punya pergi mani kira kuno kasingi mentau sak jam hang tu ki sate ka marke cuki ki sak pra ki sak sis kat bakini pat kuno kadang ni hayo kedang lap menle ni kadot ai kayo kede kowe nak ni kada aku bakadon kene ka jimpuan tem kum ni hapo yo ang taru Jumur kira jungi jong kasteng HOF is kecil antara kesini orang harkat je tenang bat ba ila lak sebun gini gi restoran ba GBA nya gi jindi jimpuan dia nak yang kasteng nak bodien nak slam dari mentah kesini lawan kera kendit pat ni alam dia ke bos musi kalong ba nak lang kan yung katanat exercise no kailat igini bakin di open no di jindi buan anrai kasi jong ni pan tenteng diwat kendra baik man nak puar ban i gani ka jing nek siliang yung katanat exercise yang seng jongi ni don ka jing sngau lagi jong paradok parasnam ba imja nak ni ka kam ye nakalyang dungi kentu ya ka dan exercise baka napait ba lang ba kiniki para kasi dungi giba chong di kum kiniki ono gi ako restoran kum ni kinyo alang kala man kamay kamta menta ka jala dungi kanan ka duduk kam jam mo ya si ladangi island ikna samla ni kat di bakwa bantray kani kakam ya si nakalyang ka jadu di dungi ru kadon ka jingyo nang sa si nakalyang ka seng menta ngirai ban khangshwa ya gini gi restoran ban aduk ba ketenat exercise ban surkar kana perbaik taman kepuar mi bujli be uwai hadin uwai kat kum ke jengi osno ke jengi ba kini ki bar la kini ki nong Tibetan takila adap kamai spa nang ni ki kun ki hajar ki jengi kisit phat ban dach kiri nong wai da swa ba kin dach ri nong wai kisit bah no e kini ka kam ha ki parajat kabaar pat kalong ba men hakani hakapor nakaliang jong siem nakaliang ka district council kilawan man krai kipat isla kalau i gat kum ke jung sai jong kilong ni bolawan ni ko kacaka ni to yung molong kilak krai kita de ngasan balai ki kini balai hap mi dangi hakapor ba pi ai kikot isla kempet ya namar babun kikot isla kat kum pi ki media pila sakik nang to pilai i bahang tu lah dan tang ka restoran wala katar kedang puli kini ibu lang bat kekiat kidi ba ni ko atu kemudian ke jengkit ki nak kaliang ka KHDC ban kaliang dong siap kata ka jengkili ke bang aku ban bu hang apreng jengkili arnut ki nang baik bat kumju ya ketenat exercise makanya le ban kendra no ikini baro makan sar plan ikini baro namar ka jingle ke joki ki along pean teng wat dang ngilai i ngila sakhi dak kemat la jong rupa hakapor bakiwan kasi kisit le ban ba
sekernyat dalak dai kipor jauh pibe adu atu kipen ibor gini apa kisu balik illegal ya bisa illegal kata boleh pinham dapat ibor ikut kasih jeng ini nak ni ke jeng semua ing bang Iwan kenang ban rak nang yang sampai dadan menu rupa menu pan kam kini kikam ni nak yang kaseng ila along ki balapan kaya taruhi ngoi nomor beli kasih jung iru kibun ki badan par itu beli kita penbiang du ikut selah bar kakta ya revenue do kiru kakta ya kamai kaji kata kini pat bantam kot bantam selah dia beli di kumui tah keteng jong restoran dia bu kapar apa kajing kram ta ngilap pang bakawai kadukan kedon restoran kumba kalaisan di tang ni ngin lek skiwi kicaka ni nakahap ibor snong ni nakahap ibor skim na kinu kicaka badan kum kini ke lepas ngin ya keluar sebagai itu kinum ailat iki bakin le dan buar kan ka jala ka jongi idon ya kahok ada pilih ekonomi kam kebabean ngin ai dapat ka kawai rumah kini ki kum kerja batai jo kini ya yang ba di exercise ki shot ban kam ya ki kira sha ingat kias kila khot ki bakin hapseu ta ka fine dalak seu ka fine ki ai nak tu kamar ki ber khot tu ka bagi layo kam ndrek apa kasih jongi pat ki ber ki kam tu badi surak tu kisem ki thang ki pra ki le on kadan kai ke kamut riu ki le tang long ta ki le long ba nyen be tang para kasih dah ka bayaki pagi ai lat ba don't usually that akan niru kan long kata ngasu bu de kali sepang jo saya so pada pun ajak saya